Usim jangkaraj merwen. Hinin kasngi ulapli pada ya ke yaudi dok ka wholesale habari dua kabadon ha khandai mer ribhoi district kani kadai ka yaudi dok ka wholesale kabaning kong du ha kathan hadien kaching pli katai ka yau kala sakhi ya kaching wan ya shimbanta jang kinong khayi bat kinong thit kinong di dok ha na asam ba na gijaka ba marchan kilawan ban thit shibun gijat dok ha lengba kaching di lilam ha kador ka babyang kidukhot nong seng jong kani ka yau kata I hemu manar bat I Dennis Sinclair ila ong bakani kayo katmu ban pensuk ya kinong di bat nong thiet dok ha kani ka sinjam katmu ban kentiu ya ka khayi pateng ha kathan ban kentiu ya ki marep bat ban penbiang ya gijing don kam dok ha kathan lembaga ni kayo nakali yang jungi ada kidon ki paiba ki bakwa matpoi ki dok ha saki dukan ki jongki lan ki pung kim don kam than banwan chene ada ki small don kam bangin lekbu ro dan delivery service ke jungi ke bangila patpoi hadu ki dukan ki yin ki jongki but ini ki area ki kolong ba bentuk adu suku hai dongki na asam kiba marjan dengan kayo kejami bakumjuru kiba sadu na nadu na ne nako jurabat tiap cukup pergi hadu nako yang nak beli ya delivery address haga jing rakhe ya ka lengkhu sngi